siyafana nje ungishopha ungihlukumeza ngenxa zebala lami ungibiza ngamagama unyukube babukele emakhaya Nkosi yami ngiyabingelele enhla nasezantsi umhlaba wonke amagumbu manje omhlaba na wonke umuntu oye wasubscribe lapha kusiya Viva TV1 naku Black and White TV ngiyabingelela kakhulu namhlanje ngime Nkosi yami nomfowethu njoba nimbona njoba nazi ukuthi ngizonda inhlupheko uKhazozo lo nowakamakhaza wakhona la eNewcastle ayikho into angayenzi enhle ngami ebengabona emahlweni wena uyabona emahlweni yini ongenzela yona wena uyabona uyezwa uyakhona nokuyigibelela uyehambela ngengqondo akwenilalele nje nanga umfowethu umfokamakhaza Nkosi yami uzokakhulumisa intambo zakhe simuzi ukuthi uthini hayi wasuka wayibamba kodwa ngeke ngidlule phela mina nalabafowethu ngeke ngifuna umayelele emathuneni ibambeke Khazozo ubambele nabo ababukeli ngiyabonga sihlobo sami Dlamini Unqambothi mpa Dlamini Nangoku mazondi inhlupheko wa Unqambothi mpa Dlamini Isizwe sonke siyakuvuma Laphesha yawe silanje bakhala ngawe mpa Dlamini Bathuli qawe Isizwe sonke siyakuvuma Hlaba wonke bakhala ngawe mpa Dlamini mazondi inhlupheko nami nginguKhazozo cela ungiphe nto yodumo dume nami umhlaba wonke ngabuye hlehla mpa Dlamini nami nginguKhazozo ngiphe nto yodumo dumisa lonke ngawuhlehlile abohlahlile mpa Dlamini dokotela wonema futhi woneke ya Khazozo lo ku Facebook uKhazozo Twitter and Instagram dlala Khazozo_music dlala Khazozo_music asikhulume kakhulu siyabonga nje nomcimbi wenzekile namhlanje kaDlamini bese ngeke sihlale singavili siyathokoza Ayike siyabonga kakhulu babukeli konke nje kwenziwa uNkulunkulu mina lokhu noma ngingakwenza ngithi abafowethu laba kodwa kabamendluli lonke ophezulu ngiyafisa naloko singakukhohlwa ngibonga kakhulu kuKhazozo njengoba nimbona nje akabone emahlweni kodwa uyezwa endlebeni kodwa uyakhuluma futhi akabone emahlweni angazi ukuthi wena uthini hayi Khazozo ngibonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusise ngiyabonga kakhulu ngicela nje abantu beqhubeke nokusupporta nezimbiza zikaBaba Uyahlehla zisabalala umhlaba wonke zize zidayiswe naseNew York zibe nekhemisi yayo eNew York ya cela nje abantu bedownload my new single it's Vuma Baby Khazozo Vuma Baby uKhazozo KHA siyabonga babukeli njoba nimuzwa uthi ngisho abantu phesheya kwezilwandle ngebhadi ayibengezwanga abantu sebekhona bacela umhlaba wonke mina ngiyatholakala nazi inombolo njengoba niyibona nje la zidlala lapha naphansi 073 219 664 office 034 004 0011 suku nemini Nkosi yami ucingweni ngiyatholakala kodwa phela nilihloniphi ingani nami ngiyafisa phela bayithi ukuphumula Nkosi yami makufisa mina kusho ukuthi nabangisiza abasuke befisa uNkulunkulu anibusise emakhaya 073 219 664 siyabonga ba saviv okay Viva kumabona kashano wetulona wamapaloba MC Palovas Shalina Gustaviva kumabona kashano wetuloyo
Usaviva TV nansinzi zasendata umapaloba inqatile ngenkomo ye Usaviva TV nansinzi zasendata umapaloba inqatile ngenkomo wedabeka wenyusa ayabo amaqati hey owaphamisa amaqati hey Size yasodwendeni Saviva TV No Khazozo is live on Saviva Namhlanje Zakhala ngiyotshela Hey No Khazozo is live on Saviva Namhlanje Awuzakhala Singasasho kumacingwane zikhala kumapaloba